Siña hang sogui, hafamalagomu, vanedzaki fino, CHamoru. Mungana mamalo, palasi finomu, tagi talu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vanedzaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña. Hafa edai, fen lat halom gi Atrasåsao, Siña. Esti na programa nui pangu na fifinu CHamoru, dan makuftu na gua na bibisita ginan san lagu, I mauda na tau, lat halom gi Atrasåsao, ko sinyo un sangani siya haji na anmu, haji manga famu, dan hafu un sotudwi pangu. Okay, esta as okay. Hafide si Clarissa Mendiola familian manok sina now tatao telefofogui za familian Vincentico si tatao familian varagada tatao varagada gui za gaigitu guini poko gita guahan para by participate para by saunau gi program sinipok the poet Zulokwi, the Fafanagwi Zulokwi, gi Escolan Taculo, gi the San Francisco. Malik. Si just masi lokwi no ifinatomo, rini di tanomo. Hagamas. Aide. Pues, ilekmo haji I familiamo. Cosinho un fakai hujung historiamo no ifino CHamoru. And dumadangkuluha. Okay. You know, ko mafanui how you feel tomorrow if I'm damo. He and Pakgunzo ti samoruzidu isainahu the lo gonna be ahi makuntusi siha like to each other gifino CHamoru the huhungak like senior huhungak siha lo gimenagahet ti fanaglizu. Yeah, ti mafanaglizu ifino CHamoru. Yeah. Then pues angwaha ifino CHamoru you know gifion mo gihalami imenenamo lo ti mafanui how ifino CHamoru. Hafa un hahasu no ifino CHamoru and do dankulo. I mean like gwaha megaina manianahu and pakgunzo kellen sinanahu biha then toru imaniat lunya siha. Then hugov hasu na gwaha or staba like huegun mahjong like Atrasåsao gipuengi za hugov hasu na senior huhunguk and mengwentu siha gi fino CHamoru za govzahu I sunirun CHamoru, right? I sunirun I bosniha lo gimenagahet like and soteretu then definitely by the time I was in my 20s, I like esta man mata megaina mañanahu siha. Pues tadza I sunirun CHamoru gi orizahu pago. Ta you know na tristizo para now. Yeah. Pues ko edzo I pinitimo ko edzo muna afazo ko ipinitimo na takilo hinalamo ka na epoca hungan okay spent wow lokwi umedzaki ifino CHamoru ko ipinitimo na tadza na inepan tadza na sunidun ifino CHamoru ifionmo gi urizanmo ko edzo muna epoca pa muna sozo how nai umedzaki fino CHamoru. Hungan epoch make you like inspire or like entice, persuade. Hungan yeah the Nancy house hukov hasu and I like of malangu gui si nanahu biha hu hasu na komenta siha si nanahu biha dan si nanau za komenta siha gi fino CHamoru za ti hu comprendi like ti sini hu comprendi hafa ilagniha za you know
like naputi corazón pues después de mategui si nanahu biha hutunga na okay debiri hu keketungu ifino CHamoru sa gimana gahet like it felt too late lo inaani estina program ti Atrasåsao so you know yeah Sa atan ha Pakgo, you know, fifino ha CHamoru. Hi day like sempre latito lo you know hutagi Okay, it's a giya, ibin islands. Yeah, maase. Pues, you know, mira maase na, you know, naun sengani ham no historiamo isinananun mo kulolot niya, you know, and matai and men matai imananata, you know, sempre naputi, you know. yeah Lo, you know, ilek mo na diedyo na tempo, you know, ti megay na menanamo. Pues hafa tayo mano untutuhun umedaki fino CHamoru. okay so gi 2019 estaba like virtual class na sponsored by Hale Paragupa Giza Washington DC Fenan so uma escola too gi anana class lo kimina gahet go from maput Paraguahu yeah like go from nyatengi titinos hoods and I mean you know estanactengi titinos hu pagulo giazuna tiempo like mas nyateng then like hutungan na debiri hu na hutsum I titinos hu English hu na latla I titinos hu CHamoru so in 2019 hungan then después de or when Siña husangin and I humudun COVID like I tiempon COVID guaha class like virtual class and you know dani fafet naglisi Dr. Maget Bavakwa and uma escuela dugi enuna clasiha lokui so like totally virtual lo yeah again then who keke tungu ifino CHamoru gi leplu gi virtual class lo go from maput parahagu na commentus to then I family haku yeah Safa. I mean hutungu lo tihu go tungu lo kui like mamala do you know sempre mamala do then dididi maanya do sa timalago do na lati do lumati do ti Siña ti utungu hapa timenmo sanga like I don't want to be wrong when I speak sa dididi ha kasido si tatao lo ti pagu like ti hakasidu pagu lo gi tinatuhun gi and I who like tutuhun kumeketungu ifino CHamoru yeah fihu hakasidu so you know yeah Lo pagu ti hakasi. again yeah Ade. yeah Mauli. Pues an hakasi hafa ilekmo. Hafun sangani gue. Kailan duk so you know so and namaanya I duk like you know like mahutsam gui like you know Humalam gue. yeah humalam gui so yeah so kailan duk so lo pagu like fanan like who inspires siha I sainahu pagu so plus like kailan who baba I petta right so pagu Siña who commentus sensi sainahu lo yeah dididi mamala do you know esta but who tagi Mauli. Yeah. Not maguf na Siña hamzo humentus di fino CHamoru. Yeah, not maguf. yeah qual loqui Pues ko
ko seso but ko sempre kumento samso gifino tomorrow Pago? Pago, ahi STE mas maput na pati para guaho. Like Siña who comprende mega guy lo like t affecta, is that the word? Affecta? Affecta. Like e titinoso dan e petso. You know? Yeah. So like just giving life to the words is very difficult for me. Like yeah, like dururu na matsoto I titinoso za Siña like catch up I petso. Yeah. Lo malakaw Pago? Oh. Sana masi. Pois hafa taimano hulat I kinase. Like how did you overcome I kinase? I mean, hafa taiman song and overcome. Hulat? Hulat. Like zanglota. Ahi. Te. Hulat. Okay, so gimana go ahead. Tigo hulat to Chabia. Like I'm still learning, I'm still climbing, pat crawling. Yeah. Ayde. Lo mal na untagi. I mean, okay, gi estina programan sinipa guaha mega na fefet nangwen mommy. Then kada saina eleknya, you know, sigimotna. Then like debidu and tagi. Right? So tagi. Yeah. Lo di hiranamu umedzaki fino tomorrow. You know, un sangani do no imi napa itinasi. Then un sangani do lokwi no ini na magof. Like seeing how cuentos dari mananamu. Hafa ipalu hafa I otro. Nai Siña sangani ham no imi napot tadi minaulik di hiranamu. Okay. So imasdahu na pati gi talanhu is like hinasoko na and untungu ifinota untungu hadzihao. Sa anawi imas takilu na minala gohu para maisetu dan para idos na pagonhusiha. So anawi mas importante para guahu na Siña hutungu hadzitu za Siño intingu hadzisiha I famago anho. Male. Pois, you know, I famago onmu, mali I lokwe nai gaigi haugi Itala no medzaki fino tomorrow. Hafa, you know, ko un finuisia gi fino tomorrow? Again, lo game in a gahet like Timalagudu, like Latidu, like Timalagudu na Bumanagui siha Lati. Who keke song and like I don't want to teach them the wrong way. So adumidity, right? So lo go benidosu siha put I CHamoru na identity. You know? Then and Pakgunzu, like Tigo Benidosu to puri CHamoru identities that like and Pakgunzu like Tadza Matungo like Hafa CHamoru, you know? Sa Dumanklo de Gita Sen Lagu, there's a visibility issue. Then yeah, dispensajo. That's a qua. Lo na magof na pago, you know, benidosu sia, you know, nai CHamoru sia, you know, nai CHamoru hit. Yeah, na magof edzo. Yeah. Pues hafa taimano un nat saunau siha di halami fino tomorrow, but nat saunau sia di Itala no medzaki fino tomorrow, you know. I famago anho? Hungan. Well, like estaba en class para famagoan, then menano ham para class, then go ocho na famagoan tomorrow,
then Siña mali'i each other, you know. Then golf importante now. Siña ali. Siña ali'i siha. Siña ali'i siha or put yeah. You know, kada ha'ani like hu'usa I CHamoru na hutungu. Then like kon latsa inatmu or potpabot like fagasi kanaimu, you know, things like that, like little things that I know for sure how to say. I'll share with them. So, you know, puede I suniron CHamoru you know, orizaniha. Dididi. Malik. Yeah. Ko mafanuisia I fino CHamoru I menyanamo? Hungen gonna be ahi like paku sa matungo na hukeke tungo I fino CHamoru like CHamoru siha I femagoanhu I sainaho yeah. Malik. Pues hafa manhasusia I femagoanmu no I tala no menjaki fino CHamoru, you know, sa unsangari sia na okay, you know, ti golf perfecto, pat ti golf Malik I fino CHamoru lo hukeke tungo, you know, hafa manhasusia no edzo. You know, tiu tungo sa esta golf hoben siha, then wenti like it's just part of. They've always seen me try, so you know, puede like who inspires siha, then who inspires siha na in tingo hazi siha. Malik. Aide, Malik sa to mo. Ti unsangari siya na hago na guaha I net no ni famagoon CHamoru. Oh, I know, yeah. Sangari siya na hago na guaha, then you know, fatina si net no. Oh, dispensajo. That you were organizing that. Oh yeah. Lo guahu dan ochana tata siha lo kui lo aide like sasu tenani him, so we haven't brought it back yet, but I want to. Yeah. Lo ini na magufo lo kui nu adzuna inet nu na todo siya imanona. You know. Oh, hungan, yes. Aide. Sa matrilineal. Na tau hit. Right? Yeah. Hungan. Yeah, magwaidzi dana. Magwaidzi dana gihala ni CHamoru. Yeah. Dinasi how. Aide. Si Diyos mo asi no itetsun mizu no edzo sa you know and famagoon hit and patgun hit. You know, kalan tada na class CHamoru no famagoon. Dinasi how. You know, tada like Nihi kids. You know. Yeah. Tada na CHamoru di Google di edzo na tempo. Tada na Google di edzo na tempo. Yeah. Magahe. Pues hafa pinilot mo no ibalinia I fino CHamoru. Golf Bali I finota sa, you know, Siña like and tungo I fino CHamoru Siña tungo hazi how sa guaha megay na tininiha I manyanata gihalam I finota. Sa yeah, go finito now. Yeah. Hafa I zamu na teningo unsoda di fino CHamoru. Like Tododu sa like Helen like worldview, right? Like if ifinota mamatinas I worldview para CHamoru na tata siha. Then like a way of looking at the world. Taimanu mali'i I tanu I hilutanu. Then yeah, koftahu now. Sa ti parehu CHamoru na culture and American culture. Yeah, debidi un usa I titinosu I corazon I titinosmu I corazonmu CHamoru. And malago how like kumeketungu I fino CHamoru. Gan tenancia. Lo okay, pues di hinanao kumeketungu I fino CHamoru. Guaha, you know, guaha lokui iminaput, guaha lokui I ininat Siña. Nui tau. Hafa Siña unsagwe how, hafa Siña sumagwe how, hafa Siña umadura how, di hinanao mo umedzaki fino CHamoru. Okay, para guahu like in mas importante like
Pot pabot CHamoru jizu. Finu CHamoru jizu. Finu CHamoru jizu. Guana biahi and comentus tu den I maninahu like usa I fino CHamoru lo ma opizu ki fino English. Then you know mas maleknian and men ma opizu ki fino CHamoru sa gof malagazu medzak. Ifinota and Siña hu hongu ifinota like mas malak paraguahu. So Siña hu hongu ki like sentence structures and the accent says you know obviously guaha izoku like Valley Girl accent. So it's very helpful to hear the cadence and the music of our language. Sa taza dandan gi finoho. Teacher Pia. You know, yeah. Yeah, I do. Pues, you know, di hijong I pumalu na tao na Siña o finui hao di finu tomorrow. Hafa I palo hafa Siña masagwe hao. Dispensa do hafa. Mazu da like hao. palo. Oh, palu o true. Other people, okay. Yeah. So dispensa do kusini and repeating now. Tata So di hijong I pumalu siya na tao na mafinui hao di finu tomorrow. Hafa I palo na Siña umaduda hao. Na kumet ketungo I finu tomorrow. I'm trying to understand. What else besides other people talking to you okay. would be able to help you with learning CHamoru? Let me think about that. And goha like mas CHamoru media, like gof zahui like cuentos CHamoru na podcast and goha ocho na podcast locally then gof yeah like mas media gifino CHamoru like goha nihi kids and finatsu and todo ezusiha like gof malagazu mas yeah. Okay. Then poet ha lokwi ilekmo, you know? Pues hafa malagotmo no, you know, no I tini yetmo, you know? Yeah, paraguahu like hutugi poemasiha para un edzak put a hadzizu para hu edzak puri kuturata then para hu guinifi like the future. So paraguahu like govzahu tugi poemasiha put eno lo like yeah. Lo Tisinyo hu tugi gifino CHamoru chabiha. Like teacher biha lo hu tagi like like maybe dos pet tresna poemasiha gifino CHamoru lo I otro gifino English. So 20, you know, esti guinifi hu lokwi na Siña hu tugi poemasiha gifino CHamoru. Pues, you know, un sasangan no idwinifimo, esti finakpo na finaisa no hago. Okay. Hafa idwinifimo, hafa un guihi no ifino tomorrow, you know, di mala. Paraguahu gof malagazu na Siña hu hongo ki fino CHamoru like gi orizahu, gi tenda, gi fanyotsudan, gi escuela, gi gima. You know, kololonia gigima, gi contentasi, like Mesea Manu. Then lokwi gof malagozin na Siña comentasiha, gifino CHamoru, I femago onho. Yeah. Malek. Pues nayan pon move hamzu, guini margi dita nota. Malak na pinagsan mo. Hi day. Si Diyos maasi talo na sumano hao pa guna hani ko gla otro siya na malago na sumangani I manauta. Hi day. Esta puti titinoso. Dururu matsota to I titinoso. No. Ahi. Si Diyos maasi. Hago masa.
Yeah, Yes. not magof. Not magof, you know, not magof na huhunu ki ifinot mo pago. Kulolot niya isinanan mo no hafa mehek wi dani menanamo, you know, you know, na sumungun how ki hinanamo, you know. Then edzu munat soju siya I menanamo nai, you know, nai maliit no ibali ifinot ta, you know. Then yeah. Not magof. Tenacity. Golf malet na tao how. Ay, Golf malet na nana how. Okay. Si just masih na ungkambira tu. Tao ba? Yeah. Yeah. La alam kita no mo. Yeah. Then not siguro how na unfatu tapti. Then ikaw go on mo. Okay. Sana masih. Si Jules maasi no iman Edgasia pauguna haani SD Atrasåsao Siña. Na lola ipengamu, nui famaguonmu, fanetat kifino, CHamoru. Atrasåsao, Siña.